So Joshua asked me, Janet, can you give a testimony about how you became a worship leader? Un Džošua man prasīja, Džanita, vai tu man var pastāstīt, kā tu kļūsi par slavēšanas vadītāju? And I said, no, thank you. Es teicu, nē, paldies. I don't speak. Es nerunāju. I'm a singer. Es esmu dziedātāja. We sing. Es dziedu. We don't speak. Mēs nerunājam. And he said, just pray about it. Un viņš teica, bet tu vienkārši lūdz par to. And you know, if there's an anointed vessel of God who prays, that God speaks to you. Un ja tāds Dieva svaidīts trauks, kurš lūdz, lai Dievs runā uz tevi, then you know that God will be speaking to tad es zinu, ka you. Dievs runās uz tevi. And God told me to tell you my testimony. Un Dievs runāja uz mani, lai es jums pastāstu savu liecību. I just want to say I'm not a speaker. Tad atkal pateikšu, ka es neesmu I'm runātāja. a singer, but I do feel that God is calling me to preach sometimes. Bet es jūtu, ka Dievs man aicina arī sludināt dažreiz. So I was born in a Catholic, very traditional, religious background. Kad es piedzimu tādā ļoti tradicionālā, katoļu, reliģiskā ģimenē. I knew that God was. He was real, and I loved Him. Es zināju, ka ir Dievs, ka viņš ir reāls, un es viņu mīlēju. But I didn't know what evangelis is, Gospel. the gospel. Jā, bet es nezināju, kas ir evaņģēlijs. I just thought that, you believe in God and that's it. Un es domāju, nu tu tici Dievam, man to pietiek. And I had heard that people talk about this Jesus, Un es biju dzirdējusi, ka cilvēki runā par Jēzu. and I saw these crosses like everywhere, Un es jau biju redzējusi krustus. and Jesus Visur. was always hanging on Un the vienmēr cross. redzēju, ka Jēzus tur karājās pie krusta. So as far as I knew, that Jesus was just crucified. Un tas, ko es zināju par Jēzu, ka viņš bija tika krustā sists. I knew that he was raised as well, but we more praised the fact that he was crucified. Un es, protams, arī biju dzirdējusi, ka viņš augšā cēlās pēc tam, bet mums vairāk bija uzsvars uz to faktu, ka viņš krustā tika piesists. Yeah, so we went to church sometimes on Sundays, Tad kādreiz svētdienās mēs devāmies uz baznīcu, but not always. bet nevienmēr. And the fact that we went to a church was only because of my grandma, Un iemesls, kāpēc mēs devāmies uz baznīcu, bija mana vecmāmiņa. who was a passionate Catholic. Viņa bija tāda dedzīga katoliete. So I studied in a professional music school, Un es studēju tādā profesionālā mūzikas skolā, but I wasn't very good at music. bet es nebiju tik laba mūzikā. And I remember when I was about 13 or 14, Un es atceros, ka man bija kaut kur 13, 14 gadi. I was doing this singing assessment. Un tad man bija tur dziedāšanas kaut kāds eksāmens. And I did it so bad Un man tur tik slikti gāja, that when I came out of the room, kad es iznācu no tās my telpas. teachers looked up to me Skolotājs man paskatījās, and she said, un viņa teica, "You will never sing." bet tu nekad nedziedāsi. And she said, "But that's okay. Viņa teica, bet tas nekas. Not everyone needs to be a singer." Visiem nav jābūt dziedātājiem. And I remember I felt this pain in me. Un es atceros, cik ļoti liels sāpes es jūtu sevī. And I remember it felt like I can choose now. Un bija tā sajūta, es atceros, ka tagad es varu izvēlēties. I can either believe her Es varu vai nu noticēt viņai, or to prove her wrong. vai pierādīt, ka viņai nav taisnība. But that day I just cried. Bet tajā dienā es vienkārši raudāju. And following summer, Nākamajā vasarā just by accident, I ended up in this Christian camp called Gančauskas. tādas sagadīšanās dēļ es nokļuvu tādā kristiešu nometņu vietā Gančauskās. And when I say by accident, literally, I didn't serve there. I didn't pay, but I ate and Un, enjoyed kad it. es saku tāda sagadīšanās, tad tas tā arī bija. Es tur nemaksāju, es tur nekalpoju, bet es tur ēdu. Yeah. And on the last, almost the day before last day,
Un tad dienu pirms nometnes beigām there was this preacher tur bija kāds sludinātājs. who was telling about how amazing Jesus is. Un viņš stāstīja to, cik pārsteidzoši, kāds ir Jēzus. And he said that if you have never asked Jesus forgiveness, then you can come forward and do that and accept him as your savior. Un viņš aicināja nākt priekšā tos, kas varbūt nekad nav prasījuši Jēzum piedošanu, un aicināja nākt pieņemt viņu kā glābēju. And technically, I had asked forgiveness Un tehniski es biju tā kā lūgus because I piedošanu, believe that there is a God. jo es ticēju, ka ir Dievs. But I didn't know who this Jesus is. Bet es īsti nezināju, kas tas Jēzus ir. And I thought like, oh, all right, let's go. Un es domāju, labi, es iešu. And I went up there and I thought, well, Jesus, if you are this amazing person, then I would love to hear from you. Un es atceros, es teicu, Jēzus, ja tu esi šī brīnišķīgā persona, es gribētu dzirdēt no tevis. And the next day, Nākamajā dienā there was this like a prayer, like event. tad bija tāds lūkšanas pasākums nākamajā dienā. Yeah, there were different like prayer stations. Tur bija dažādas tādas lūkšanas stacijas tā kā And izveidotas. the team from UK, they were from UK. Un tad bija kāda komandiņa no Anglijas, And I saw that they were walking around and prophesying to people and praying with the people. un es redzēju, ka viņi tur gāja pie cilvēkiem, pravietoja par viņiem, lūdza par viņiem. And I saw people shaking and screaming and devils came out. Un tad es redzēju kaut kādas izpausmes, ka cilvēki tur trīcēja un bļāva un no kādiem tur dēmoni gāja And I ārā. was like, wow, I want something supernatural. I just want to hear from God like he's speaking to me. Un es jūtu, ka es arī gribu kaut ko pārdevis, es gribu dzirdēt no Dieva, ka viņš uz mani runā. And suddenly this man comes up to me Un pēkšņi tas vīrs pienāk man klāt and he said, un saka, you are like Miriam. šak, tu esi kā Mirjama. Miriam was Moses' sister. Mirjama bija Mozu māsa. And Miriam was a person who was leading the whole, all the people into worship. Un Mirjama bija tā, kas vadīja visus izrēliešus pielūgsmē. Like we can say, that time worship leader. Nu, tā laika pielūgsmes vadītāja. And she was. It's also mentioned that she's a prophet. Un tur bija arī ir Bībelē minēts, ka viņa arī bija pravieta. And he said, you're going to be leading nations into worship. Un viņš man pravietoja, ka tu vadīsi tautas pielūgsmē. And what I forgot to tell you Un tas, ko es aizmirsu jums pateikt, is that camp was the first time when I heard worship music. un tā nometne patiesībā bija pirmā nometne, kur vispār dzirdēju tādu slavēšanas mūziku. And I was amazed. Wow, you can sing to God with guitars? Un es biju pārsteigta. Tu vari Dievu slavēt, Dievam dziedāt, spēlējot ģitāru. Because I only knew the chorals, like, no, Jo chorals. es biju dzirdējis tikai baznīcas korājus And like dziedājus. choirs. Un kori zināju. And we only sang in the language that I didn't understand. Un mēs dziedājām tādā valodā, kādus nesapratu. And now this man, he says that I will be doing this. Un tagad tas vīrs man pravieto, ka es to darīšu. And then there was another man who came up. Un tad pienāca vēl kāds He vīrs pie joined this manis. prophetic Un conversation. arī bija šī pravietiskā saruna. And he said, I see you. He said, you have a similar voice to Kim Walker. Viņš saka, tev ir līdzīga balss kā Kimam Walkeram. Kim Walker. Jā. Kim Walker is a Jesus culture Tas no- worship leader. Jēzus kultūras, Jesus culture slavēšanas vadītājs. Tā kā grupa Jā, grupa, jā. from America. And of course I didn't know who they were. Un, protams, tajā laikā es nezināju, kas tie tādi ir. And he asked me, do you know who they are? Viņš prasīja, bet tu zini, kas viņi ir? Like, no. Nē. And he gave me his, at that time, CD. Un viņš man iedeva viņu, tajā laikā tas bija CD formāts. And he looked me in the eyes and he said, Viņš you paskatījās man listen, acīs you listen carefully. un teica, klausies uzmanīgi. Because there's anointing flowing from that music. Jo no tā mūzikas plūst svaidījums. And I took it Un es paņēmu, and I listened. un es klausījos, And I was amazed by how Kim Walker was leading worship. un es biju pārsteigta sajūsmā par to, kā viņš vadīja pielūgsmes slavēšanu. Viņa, jā. Kim, yeah. So, at
the next day we were going home, Un nākamā dienā mēs devāmies mājās, and I was sitting in this bus, un es tur sēžu autobusā. and I'm saying, God, I just wish I could. So it was prophesied to me, but I didn't really know what the prophecy, what it is, you know. Un tad man bija šie pravietojumi, bet es īsti vēl nesapratu, kas tad ir tas pravietojums I just said patiesībā. like, thank you. That's Un es tik pateicu, awesome. paldies, brīnišķīgi, Something supernatural just kaut kas happened, pārdabisks tikko notika, but I don't know what to do with that. bet īsti nezinu, ko tālāk darīt. And if you think about just a couple of months before, Kad kāds mēnešs iepriekš atgriežoties, my singing teacher spoke words of death over me. mana mūzikas skolotāja, dziedāšanas skolotāja tāda patiesībā nāvējošs vārdus man She teica. said that I will never sing. Viņa teica, tu nekad nedziedāsi, And God said, you will lead nations into my presence. bet Dievs teica, tu vadīsi nācijas, tautas manā klātbūtnē. This is very important. Tas ir To ļoti understand svarīgi, that, how these two kingdoms work. kā šīs abas valstības darbojās. So I was sitting in this bus and I was saying, God, I wish I could just experience one more time, like just singing these songs. Es atceros, sēžu autobusā un domāju, Dievs, kā es gribētu vēl vienu reizi piedzīvot šo visu, kad šīs dziesmas tiek dziedātas. And God heard my prayer. Un Dievs dzirdēja man lūgšanu. And 2 months later, 2 mēnešus vēlāk. So in our school, we used to have these like a svētbrīž, like prayer gatherings, I guess. Jā, Yeah. No, tātad svētbrīž, mūsu yeah. skolā bija tāda tā kā svētbrīža, rīta svētbrīža, ja? Yeah, just once a month. Jā, vienreiz mēnesī. And usually tāda bija. there was this pastor coming. Un parasti tur ieradās We would mācītājs, sing chorals, un tad mēs dziedājām korāļus. and then he would speak something, and no Tad one viņš would kaut- listen. Viņš kaut ko runāja, tad mēs klausījāmies. No one would listen. A? No one would Viss listen. neviens neklausījās, joke. izrādās. Sorry. Neviens neklausījās. But this time, he was ill and he couldn't come. Bet šajā reizē viņš bija saslims un viņš nevarēja ierasties. And they sent another pastor. Un viņi atsūtīja citu mācītāju viņa vietā. And this pastor had a lady with a guitar with him. Un viņš ieradās un viņam bija līdz ģitāri, ja? Meitene ar ģitāru. Meitene ar ģitāri. Es laikam nedzirdu šo pusi. And what do you think? She was singing all the songs that I just heard in Gančauskas. Un viņa dziedāja visas tās pašas dziesmas, ko es tikko biju dzirdējis Gančauskās. And everyone was like with stone face. Un visi tur tādām sejām sēdēja. And I was like, Un es tādu, and I was so happy. I could not believe. es biju tik laimīga, es nevarēju noticēt. And probably people saw that because I was like moving. Un droši vien cilvēki tu ieraudzīja, es tur kustējos. And after this prayer meeting, Un pēc šīs lūkšanas apulces my classmates came up to me. man klases biedri pienāca pie manis. And both of them, they said, you know, I think you should come to our youth event in a Baptist church. Un abi teica, zini, būtu labi, ja tu atnāktu uz mūsu tādu jauniešu pasākumu Baptistu draudzē. Because we sing these songs. Jo mēs tur arī dziedam šitās dziesmas. You might like it. Tev varētu patikt. I was like, I'm there. Un es teicu, jā, es dodos turien. And long story short, I went. Un padarot stāstu īsāk, es tur devos. And this worship leader at the time, she knew that I come from music school. Un tā slavēšanas vadītāja, kas tur bija draudzē, viņa zināja, ka es nāku no muzikas skolas. And she invited me to join the worship. Un viņa man uzaicināja pievienoties slavēšanas And grupai. just after a couple of weeks, I was already on stage with her. Un tad jau pēc pāris nedēļām es biju kopā ar viņu uz skatuves. And after a couple of months, Un pēc pāris mēnešiem she was joining Dziedi ar zvaigzni, Sing with the show. Star. Jā, Yeah, tad a uz tajā show. šovā piedalījās Dziedi ar And zvaigzni. she said, I'm sorry, I cannot do these youth events anymore. Can you lead the worship? Tad viņi bija tur uzaicināti piedalīties. Viņa teica, zini, es vairs nevaru vadīt šos jauniešu pasākumus, vai tu vari vadīt slavēšanu? And I was like, okay. Un es tā, labi. And at first, I tried to be like her. Un, protams, pašā sākumā es mēģināju tā kā atdarināt viņu.
And I even tried to sound like she does. Un es pat mēģināju, lai es skanētu kā viņa. I tried to move like she did. Un mēģināju pat kustēties kā viņa. But my faith journey started with actually me leading the worship. Un tas ir tas, kā man ticības ceļš iesākās patiesībā ar to, ka es sāku vadīt šo slavēšanu. Because I realized it's not just about singing songs. Es sāku saprast, ka tas nav tikai par dziesmu dziedāšanu. Long story short, after a year, I became one of the main worship leaders in that church. Un pēc gada jau es kļuvu par vienu no galvenajām slavēšanas vadītājiem draudzē. And after 2 years, I was mentoring other people to lead worship. Un tad jau pēc 2 gadiem es apmācīju citus cilvēkus, kā vadīt slavu un pielūgsmi. And then I went to UK. Un tad es devos uz Angliju, where this pastor, and I was leading worship there too. Un tur es arī vadīju slavēšanu pielūgsmi. And he came up to me and he said, "Do you know that you're not just a worship leader? Man tur mācītājs pienāca pie manis un teica, tu zini, ka tu neesi tikai slavēšanas vadītāji. You're a prophetic worship leader." Tu esi pravietisks slavēšanas vadītāji. And that's how my whole journey started, about the learning about prophecy. Un tas, kā mans ceļojums sākās mācoties par pravietošanu. Because in this church we didn't really talk about these type of topics. Jo manā draudzē līdz tam mēs nerunājam par šādām lietām. God took me to another country to teach me, equip me, give me a mentor who was actually a prophet as well. Un Dievs man aizved uz citu valsti, lai mācītu man, dotu man arī tā kā skolotāju, kas tieši mācīja tajā, jo man pats ir arī pravietis. And I decided to listen to that man. Un es izlēmu klausīties šajā vīrā. And I started to listen to God while I was leading worship. Un es sāku ieklausīties Dievā tajā laikā, kad es biju slavēšanā priekšā. And we're going to move on to the next topic now, but this is important because I'm going to come back to this later. Un mēs tagad iesim pie nākamās tēmas, bet šis ir svarīgi, jo es atgriezīšos vēl pie šī. So there was one Sunday when I was leading this song, I'm no longer a slave to fear. Un tad bija viens svētdien, kad es dziedāju šo dziesmu, es vairs neesmu grēka vergs. And there's these lyrics. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Un tas teksts, es vairs neesmu grēka vergs, bet es esmu Dieva bērns. And suddenly, I hear the Spirit tells me to start changing this word fear to other words. Un pēkšņi es jūtu, ka Gars saka, kad ir jāpārmaina šis vārds bailes, tur citu vārdu jāieliek. I cannot remember exactly what I did, but like there was fear, there was panic, there was atkarība, addiction. Tad es neatceros tieši tajā brīdī, ko, bet tur bija vārdi kā atkarība, panika, bailes, tur vairāk citu vārdu nāca vietā. And I started to sing, I'm no longer a slave to addiction. Un es tā arī dziedāju, es vairs neesmu vergs atkarībai. I am a child of God. Bet es esmu Dieva bērns. And the whole congregation, well, basically the whole atmosphere changed in the room. Un pēkšņi tajā telpā visa atmosfēra mainījās. People were crying as they were following my lead. Un cilvēki sāka raudāt, viņi vienkārši turpināja klausīties un sekot tiem vārdiem un raudāja. And we spent like 10 minutes just singing these words in different areas of where people had been in bondage. Un mēs vairākas minūtes pavadījām laiku vienkārši dziedot šos vārdus, tur, kur cilvēkiem bija kaut kādas saistības, izdziedot tos. And after the service, this one mother came up to me. Un pēc dievkalpojuma viena māma pie manis pienāca. And she said, my son is 20 years old and he never comes to the church with me. Viņa teica, manam dēlam ir 20 gadi un viņš nekad nenāk kopā ar mani uz draudzi. And this morning I asked him and he said, okay. But he said, but I'm not going to do anything. Bet viņš viņai te ar piebildi, bet es neko nedarīšu. And she said, but when you started singing those words, he stood up.
Bet viņi teica, tad, kad tu sāk šos vārdus dziedāt, viņš piecēlās. And he started joining and praying. Un viņš tikai pievienojās dziedot un lūdzot. And after that, she said, and now he wants to come back to the church with me again next Sunday. Un viņi tagad izteica vēlēšanos atkal atgriezties kopā ar mani draudzē. I'm telling you this not to boast about myself. Un es jums to saku, nevis lai lielītos par sevi. But because God spoke words of life over me. Bet tāpēc, ka Dievs izrunāja dzīvības vārdus pār mani. He's speaking words of life over you as well. Un viņš runā arī dzīvības vārdus pār tevi. And last year, un pagājušajo gadu, this is very, very cool. Last year I was in a meeting. Pagājušajā gadā es biju kādā sapulcē, where this prophet started prophesying over me from the stage. Un tur bija kāds pravietis, kas sāk pravietot par mani no skatuves. And he said, un viņš teica, I am sensing that you're going to be traveling around Latvia with ministry. Viņš teica, es jūtu, ka tu ceļosi pa Latviju, tā kā kalpošanā būsi. And I thought like, I don't sense that. Un es pie sevis domāju, es to nejūtu. At that time, there was absolutely no connections to the Ruah. Ruah hadn't even started, by the way. Un man vispār nebija nekādas kontakti, jo patiesībā Ruahs vēl vispār nebija sācies. But by the way, I have it on video where he's prophesying that. Bet man vēl ir pierādījums video So if you don't believe me, I can prove it. Ja jūs man neticat, es varu pierādīt, ir šis tātad pravietojums video. And he said, God is not only going to ask you to lead worship, but to also bring a prophetic worship. Un viņš arī teica, Dievs ne tikai tevi vadīs tādā pielūgsmē, bet arī, kad tu vadīs tādu pravietisku pielūgsmi. And I'm telling this to you today. Un kāpēc to saku jums šodien? Because just as I have a calling on my life, tāpēc, ka tāpat kā man ir aicinājums, you have a calling on your life. Arī jums jūsu dzīvē ir aicinājums. And the first step is to open up your spirit and your ears. Un pirmais solis ir atvērt jūsu gara ausis. To hear from God. Dzirdēt no Dieva. You should be hungry. Jums jābūt izsalkušam. To be like, God, what am I supposed to do? Te jūs prasat Dievam, Dievs, ko man jādara? What are my gifts? Kādas ir manas dāvanas? What is the thing that only I can do because you have anointed me to do this? Kas ir tā lieta, ko es varu izdarīt, ko tieši es varu darīt, jo tu man tam esi svaidījis? And then when you have your ears open, God will speak because our God loves to speak. Un tad, ja jūsu ausis ir atvērts, viņš runās, jo mūsu Dievam patīk runāt uz mums. Holy Spirit really likes to communicate with us. Svētajam garam patīk sazināties ar mums. And the second thing, un otra lieta, when you receive this prophetic word, tad, kad tu saņem šo pravietisko vārdu, you need to start taking steps. Tev ir jāsāk likt soļi. And even if you don't know the 10 steps forward, pat ja tu nezini 10 soļus uz priekšu, but do the first one. Sāc to pirmo solīti. And it's going to be scary. Un būs bailīgi. You're going to be so scared. Tu būs nobijies. You think I feel very comfortable just like totally going off script on the stage? Un jūs domājat, ka es jūtos ļoti ērti, ka, piemēram, kad es uz skatuves atrodos un es neju pēc tā, jā, pēc scenārija, paldies. Or starting to compose my own song in a song that already exists. Vai sāku komponēt pats savu dziesmā, kur jau eksistē, jā? Or start speaking a prophetic word that I don't know if you're going to welcome. Un vai sāku runāt pravietisko vārdu, es jau nezinu, vai jūs to tā uzņemsiet. But the thing that will determine whether you will walk into your calling, bet kas noteiks, vai tu ies savā aicinājumā, will be whether you will start taking steps. Tā lieta, kas to noteiks, ir, ka tu sāksi likt tos mazos solīšus. Because when this Baptist worship leader, when she asked, Janet, can you lead the worship now? Jo tad, kad tā baptistu pielūgsmes vadītājiem prasīja, vai tu tagad varēsi pārņemt un vadīt pielūgsmi? I could have said no because I was scared. I didn't know how to do this. Es varēju pateikt nē, jo es biju nobijusies un es īsti nezināju, kā to darīt. And trust me, I was like... Un tiešām es trīcēju. Visi sapratāt, vai ne?
But I don't care if fear speaks to me. Bet mani neuztrauc tas, ka bailes runā uz mani. Because I choose the word of God to be louder than the fear. Jo es izvēlos, lai Dieva vārds skan skaļāk nekā bailes. So if God can take a Catholic girl who has never heard worship in her life, Ja Dievs var paņemt katoļu meiteni, kas nekad nav dzirdējusi slavēšanu savā dzīvē, to be traveling around leading prophetic worship, un vadīt viņu vienkārši ceļojot un vadot pravietisku slavēšanu, pielūgsmi, then he can do anything with you. tad viņš var jebko arī ar jums izdarīt. I'm not finished. So. I said I don't speak, but it turns out we do speak. Es teicu, ka es nerunāju, bet izrādās, ka es runāju. The next part is going to be quick. Tā nākamā daļa būs ātrāk. I just want to say that if you feel a calling on your life, Es gribu teikt, ja jūs jūtat aicinājumu savā dzīvē, every time you feel fear when you think about this thing, un ja jūs katru reizi sajūtat bailes, kad jūs domājat par to lietu, remember me and my testimony. atcerieties mani un manu liecību. And remember that I was so scared. Un atcerieties to, ka arī es biju ļoti nobijusies. And I'm still scared. Un es joprojām esmu nobijusies. And now when God sometimes asks me to preach, I'm like even more scared. Un cerēs Dievs man runā, lai es sludinu, un tad es vēl vairāk esmu nobijusies. But he said, Janet, you have something that you can give to people. Bet Dievs saka, Janet, tev ir kaut kas, ko tu vari dot cilvēkiem. And so do you. Un tieši tāpat arī You have jums. something that you can give to me. Jums ir kaut kas, ko jūs varat dot man. And I need to hear it. Un man tas ir jādzird. I need to receive it. Man ir jāsaņem tas. If you don't do what God has called you to do, I will not be blessed. Ja jūs nedarīsiet to, ko Dievs jūs ir aicinājis darīt, tad es netikšu svētīts caur jums.